وۄنۍ کُس چیٖز چھُے ژےٚ دوٗرراوان وۄنۍ کُس چیٖز چھُے ژےٚ مٔشراوان وۄنۍ کُس چیٖز چھُے ژےٚ مےٚ نِش دوٗر کران ژےٚ چھِ یا پنٕنۍ زندگی دوٗر کران ژےٚ چھِ یا پنٕنۍ جوانی دوٗر کران ژےٚ چھِ یا پنٕنۍ شکل صوٗرت دوٗر کران ژےٚ چھِ یا پنُن مال دوٗر کران ژےٚ چھِ یا پنٕنۍ اولاد دوٗر کران ژےٚ چھِ یا پنٕنۍ پراپرٹی رُکاوٹ بنان ژٕ چھُکھ نہٕ میون بنان کائناتس اندر ما غرک بربک الکریم ژٕ چھُیم نافرمان بنان میون کرم چھُے شامل حال ژٕ چھُکھ گۄنہن اندر ڈُبان میون کرم چھُے تمہِ پتہٕ تہِ شامل حال اگر بہٕ یژھٕ گۄناہ کرنے کرت نیست نابود اگر بہٕ یژھٕ دُنیاہسٕے اندر کرت ختم ییٚلہِ گۄنہس نزدیٖکٕے کانٛہہ گژھکھ امی ساتہٕ کری روح قبض پروردگار مگر ومتاعن الہین ژےٚ چھُے دِوان موقع رب کائنات میون کرم چھُے روزان شامل حال گۄناہ کٔرِتھ ییٚلہِ بیٚیہِ چھُکھ نٲدِم گژھان معاف چھُے کران پروردگار ییٚلہِ گۄناہ گار اتھ چھُکھ تھوٚد تُلان مےٚ چھُ پسند گژھان بہٕ کر پننٮ۪ن گۄناہ گارن مغفرت اور رب کائنات چھُے دپان ما غرک بربک الکریم کُس چیٖز چھُے دوٗرراوان مگس دوٗر میانہِ رحمت نِش مگس دوٗر میانہِ کرمہٕ نِش مگس دوٗر میانہِ فضلہٕ نِش مگس دوٗر میانہِ رحمت نِش مگس دوٗر میانہِ مغفرت نِش یتھ آیتس اندر تہِ چھُے دپان وسارعوا الی مغفرت من ربکم وہ تُل درٛوڑ ماہِ شعبان سٕے اندر ماہِ شعبان کٮ۪ن ٲخری لمحاتن اندر ماہِ شعبان کِس ٲخری ہفتس اندر اور ماہِ شعبان کٮ۪ن لمحاتن اندر کر ژٕ مُصمم اراد وسارعوا الی مغفرہ کر تلاش رب سُنٛد مغفرت ژھار اللہ تعالیٰ سُنٛد مغفرت رات دۄہ صبح تہِ ژھار رب سُنٛد مغفرت شامنس تہِ ژھار رب سُنٛد مغفرت دۄہلہِ تہِ ژھار رب سُنٛد مغفرت رٲژ اندر ژھار رب سُنٛد مغفرت امہِ ورٲے چھے نہٕ کٕہۭنۍ تہِ شوق